adyanta niya po yung pamagdaon ni nga ba. King lagyunig pa ang poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen. Malugod ay pa, kagum ng puso ng Jesus, at makyanib king sakrifisyo ng misa, mabilugayato. Darawon ko kaya kayo ing sablang isip ko, amano, tula at kasakitan, anting kapaglarinan king kasalanan, para king pangabilog daring sablang bininyagan, at king pangaligtas ng yato. Ipagkalubyo king kapamilataning pamagkalam ng biye ning banalay Espiritu, at ding panalangin ng Maria, hingindo ning Iglesia, ing biye ko kaniting patingapon, isuyo ko kaya kayo at karingaliwang tao. Darawon kay ting biye para karing kayadwanan daring kaya kaming obispo, ring sablang apostol ning panalangin, at lalong-lalo na para king kapagnasanan ning kaya kaming Santo Papa, kaniting kasalukuyan na bulan, yanasa. Sagradong puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Kalinis-linisan na puso ng Maria, ipanalangin mo kami. Patulunan ming Apostol Santiago, ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos, sa mayupayang tutu, sa sambandak at pasalamatan, uli ning lugod at lingap papapakit mo, king taong kekang lelangan. O mapaglunos sa igpa, patawanan mo ring kasalanan mi, king balang panahon liligtas me at kakabos ing kekang balayan, amamaus at manalig king kekang lugod at lunos, karing miyayaliwang sakuna, sakit, kaligaligan at panganib. Balikdan mo kami at saupan ni kaming kekang anak, daralan kasakitan, paulining danop, albog, silab, ayun, bagyo at sakit. Ikabos mo ring biyemi, ring pamilyami, ring balemi at kabiyayan mi kareting panganib. Itiaduan mingan kapamilata ng Kristong ginumi, kaya bening banal mong Espiritu. Amen. Jesus, anak ng David, malunos ka kaya kami. Banalay Espiritu, pasiknangan mo kami. Mariang induming kalinis-linisan, abayan mo kami. Talakad tamo po. Tumula ka, o Reyna ning banwa. Hallelujah. Pauli na maging karapat dapat kang mibait ang tingging kasna. Hallelujah. Ipanalangin mo kekin Diyos. Hallelujah. Magsaya ka at tumula, o Virhen Maria. Hallelujah. Uling tutong sinubli ang mebiyeng ginu. Hallelujah. Manalangin tamo. O Diyos, sa kinguli ning pangasubli ng mebiyeng ginuming Heso Kristo ang anak mo, pigkalub mo pong pepatulan ning mabilugayato. Apakirasan mi naman sanang nabangnan ing ligayan ning biyaya lang kapupusan, king kapamilatan ning Virhen Maria ng Induna, king uli na namang Heso Kristong ginumi. Amen. Ligaya king igpa at king anak at king banalay Espiritu. King lagyunig pa, ang poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen. Kapasalamatan at kayadwanan, ding makatuki at ding karelang familia. Pablo and Reynalda Giao, Bless, Constantine and Chris Apimuar, Richard, Paulo, Gia and Ricardo Giao, Yoli, Jesseline, Jeffrey, Joshua Tayag, Rosario Gaza, Edgardo, Edwin, Renato and Roel Gaza, Edna Ocampo, Corazon Marucut, Marilu Abuda, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Geroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene,
Veronica De Leon, Waylee, Midel, Winston, Jenna, Ashley Macy, El Sunrise, Tony Mendoza, Tess Calma, Teddy, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gozum, Ruel and Carmen Bautista, Josefina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak, Jay and Chi Careon, Emerito, Zenaida, Emerzen, Ken May and Erica, Zamer David, Zane, Kevin, Marco and Zion Manabat, Ernesto Bolos, Noli Lagman, Joy Gonzalez, Christopher Dungo, Harold Lagman, Melvin Lagman, Jane Lagman, John Alfred, April, Anika May, Aliana Marie, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Angelita Bondok, para king birthday dari Remedios Ordonez, Coralie Alfonso. Para king makapasubaling kayadwanan di, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Jacqueline Bautista, Minerva, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper and Conrad Bista, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Betty Ong, James Benedict Layog, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Elisa, Conrado and Jenny Mariano, Carmelita, Maria Carmela, Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Rico, Bessie and Chen Dueñas, Jacqueline Bautista, Joshua Angeles, Jay Carreon, Romana Ocampo, Lilibet and Ernie Echage, Francisco Domingo Jr., Jose Ocampo, Mark Ivan and Jen J. David, Kayanan Dental Clinic. Para king Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Francisco Hinco, Carmelita Manlutak, Monique Tungol, John Edward Mariano, Miguela David, Marites Sebastian, Ines Gozum, Norma Gueco, Cesar Piscocho, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Terry David, Bernadette Nicole Palma, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Rolando Marcelo, Lucia Flores, Marieta, Rogelio, Wela, Rael, Raquel, Eric, Roman Torres, Marcelino Lagman, Jane Lagman, Rina Kayanan, Yoli Malasique, Romeo Lasco, Francis Lasco, Justice Isaiah Cortez.
Malalangin tamo. Oig paning sala, apanibataning sablang maya pakalam, itubod may kayong spiritu, karing biyemi, kami ning upaya ning metong amasikan na yangin, at kapamilataning api ning kayang kabyasnan, ibuklat mula ring angganan daring kay kaming kaisipan. Tagkilan mula ring kay kaming dila, ban medalit kapurian keka, karing amanong enaayamot ning upaya ming magsalita, uling nung eke kayagum ning kayang spiritu, ing tao kapilan man, enaayangat ing kayang siwala, karing amano ning kapayapan, niyapas siya king katutuan, king Jesusing Gino, ang mabibiye at magari kambemo, at ning banal na spiritu, Diyos manggaman king halanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ring dapat daring apostol. Inyang mira singaldo ng kapiestan ning Pentecoste, ding sablang talasalpan tayo, makatipon lo king metong alugal. Kabudabud, mika alingongo, menibatan king banwo, abala mo biyong ning masikan na angin. Kitmon ne ing bale nung nula pa kalukluk. Kaibat, ding bala mo dakal adilang api, ikit dong mikakalat. At ing balang katao, mika atinyo kareti king tulid na. Mikat mon langan king Espiritu Santo, migmulalang migsalita karing miyayaliwang amano, agpang king pigkalub na karela ning Espiritu. Ating Hudyo karin Jerusalem kanito, debotos lang menibatan karing miyayaliwang bansa ning yatu. Inyang dimdamdo iting alingongo, mitipon-tipon loring dakal ataw. Mengasdan langan, uling dimdamdong migsalita ring apostol, king amano ng siswan ning balang metong karelo. King pangasdan dat pangamulala, ngarang sinabi, elangan waritaw Galileo, deting taong magsalitang makanyan, makananong eni, itamongan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo, ating menibatan Parsya, Medya at Elam. Atin mo naman menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia. Ating menibatan ka rin Ponto at Asya, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Cirene. Ding aliwa naman kay katamo, menibatan la Roma. Hudyo ampon paganong mga kumberti king Hudaismo. Ding aliwa pa, menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man, itamongan daramdaman talang magsalita karing sarili tamong amanong siswan. Sa salita ra, ing makapagmulalang bage, depatana ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit tapakibat, itubod me Ginoo ing espiritu mo, at ibayo me ing lupa ning yato, ikanta tayo po. Itubod me Ginoo ing espiritu mo, at ibayo me ing lupa ning yato. Itubod me Ginoo ing espiritu mo, at ibayo me ing lupa ning yato. Purihan meng Ginoo o kaladwa ko, o Ginoo kanakong Diyos, ing degolan mo emunano. O Ginoo ding kekang lelangan ela mabilang-bilang,
mitmuya inyatu karingkekang lelangan. Itubod me Ginoo ing espiritu mo, at ibayo me ing lupaning yato. Nung patluran mo ing karelang pangisnawa, mga matela, magbalik laking alikabok ay batanda. Dapot kabuddinan mo lang pangisnawa kumabsila, at inyato pagkaluban meng bayong biye. Itubod me Ginoo ing espiritu mo, at ibayo me ing lupaning yato. Ing ligaya ning Ginoo manatili sa kapilanman, mipaligayan niya sa aking sabla ng lelangan. Manano na sanang inkanakong pamibule-bule, makaibiyetula kaya, uling king Ginoo, tutula ko. Itubod me Ginoo ing espiritu mo, at ibayo me ing lupaning yato. Itubod me Ginoo ing espiritu mo, at ibayo me ing lupaning yato. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Alang makasabi Jesus kinuya, subali mo nung patnubayan nening Espiritu Santo. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapot ibatlangan king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyo, dapot metong yamu ing ginong susuywan. Atin miyayaliwang kagiwan, tapot ing Diyos ya naman ing babiye kareti. Ing balang metom, mirinan niyang katunayan king atsuya kayo ing espiritu para king ikakayap ding sabla. Huling i Kristo, may ngari ang katawan ating dakal adake, makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatan ning metong mong espiritu. At itamungan, minumtamo king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Mekakeni o Espiritu Santo, inka kong kalado iba't walang sala, ipagkaloob kayo. Mekakeni paring maluka, karing keking kalado, sala kang makayama. Lubos mamatula, bisitang makasaya, dimlang makapasno. Busaning ugtungaldo, apawiking pagal, makabawas paliman
manatiling tula. King mapait minwa. Salaning kabanalan, usumikap noon. Ikengip ng katapatan. Ilubluban tekang amatulang. Nung lalaki kang diwa, tauhan tiyawaring alam. Enay labanan na lumang dewakan. Lungis kay kasalangwasan, malangi kay kang diligan. Maging lunas ka sana, sugat ni pakayapan. Palambutan ding palalo, dinan sigla ding marimla. Maliliking dalan, king matulid ibalik mula. Itong kalam arati mo ipagkaloob. Ibigay kaming tapataloob. Sampat pagkahugayan, mabyemuhing kayablasan. Kaming Kaligtasan, tulangan ng kapupusan. Amen. Alleluia. May kakeni o Espiritong Banal, katmon mo ding puso ring matapat keka, at palablaban mo karela ingapining kekang lugod. Ingginuman tabi ake kayo. Ama masaking maya pabalita, agpangkang San Juan. Igaya ke Kanitang bengin ng aldo muring ita, ing mumuna ng aldo ning parumingo. Ring pasbul pakasara laketang kwarto,
anong nula migkulong ding alagad, paulining takot da karing Hudyo. Jesus kanita di natangiya at tinalakad king busal da, nga nakarela, ing kapayapan manatili kay kayo. Kay bat nang sinabi iti, pepakit no karela ring kayang gamat ating kayang katalindikingan, ding disipulo mikat mo lang tula panakit da king Gino, at pasibayo nga nakarela, ing kapayapan manatili kay kayo. Nung makanano na akong tinubod ibako, makanyanda kayo namang tutubod. Kay ba't na nga sabi iti, pengis na wana nala at nga nakarela. Tanggapan iye ing banal Espiritu. Detang patawaran niyo kasalanan, ipatawaran la. Detang eyo patawaran kasalanan, ela ipatawaran. Ing maya pabalita ning Ginoo. Yan din po, kintatayang dalit, apakibag kindalit. E po, atatandaan niyo pa, ano yung kintata mo? O rin choir mo ilang magkanta. Nanay po yung dalit, pakibat tanan din? Itubod me, o Ginoo, yung kaya Espiritu, ban, ibayo ni, ing lupa na, ing yato. Eko po balo nung serious ta kanita. Ibayume ing lupa na ning meto yato. Kaya beta mo po kaya ka rin. Kiritang mibayo. Okay? At po tagalang nga nung tang mibayo tabale. Ibayo la rin kaya katamo sakin. So, nandun pong umpisa tamo, sabi ko ini kaya katamong kapiestan, yung pamitubod yung banal na Espiritu, yung kataluktukan o bunga na hindi pa magligtas na din nga pong gano'n. Nyapin karetang kayang may labasan na Domingo, pigmasosyan tayo yung Ascension, na sinabi na din nga pong gano'n, nung kumako, datang kay kayo yung Espiritu. Nung kumako, nang malyari kay kayo. Malaman mo po, kawari, anyang kanita ding anak kamalati, anak kamalati, potang makonang magobreng tatang. Malamo lintayang makatalan kay bitis. Na-experience po ita. Ene buring makoing tatang. Talagang. Yan ang gawa na nin tatang. Siguro dua. One, ene mako. Kari niya pakyalungan na niya yung anak. Makanano yung biyera. Or, andyang masakit, gawa yung paralan, bang kanita makapagobraya. At hining anak, lunto yung sarili na. Lunto yung bayo yung bina. Kaya hindi kaniting paralan, karintaya yung tinjan, ining kakatamong kapiestan gani. Yung hapong Ginoo, dinatang yung may tao, yung kalupatamo, totoo. Pero, kung kayang pamaging taong kalupatamo, kung kayang pagnasan, lunto, nung nino talaga itamo. Napukatsura po tanggeng meto nga pamilya, burira rin pengari, o ininggawan na rin anak, o inin dapat dang kwanan, o inin dapat dang maging biye. Nya po talalakad la, bala mo itik la, makatukila mo rin anak. Ing tula na ning meto nga pengari, yapin itang kaiba ning bait, ing meto nga anak. Yapin ning king kayang susundong pamigunam, king kaburyanan ning apong kinuparaking anak kay ini, ang hakit ning susulong, bang kanita maging tunay ang tao, agpang king apong gano.
O yan po, yan buri kong pigunaman tamong gini. Misan eldo, atin meto nga pamilya, halos sa tinangan karela. Kanan din burirang kanan, punta na king karelang lugar, aburin puntalan, ding anak da, apag-aral dara, karing masanting eskwela. Pero misan, nga naning babae, halos nga ganaganang pag nasanta mo at tuna. Pero panamlaman ko, wala mo ating kulang. Is this all we want? Yapin, ing pake tamo ini, yachu take tiking yato. Apangan mo yung buri mo. Apapag-aral mo rin anak mo nung nukarin. Apuntalan, pati abroad, mag-tour. Is this all? Inagkado rin karelang anak, numakanyan mo naman yung karelang panamdaman. Kay ba't abe-abe lang may nahimik, may nalangin. At ingikita, emoing mangan ka, kaya tiking yato, emoing apuntalan mo, imburi mong kanan. Pero importante, nyacho ka kini, ating kamburing patutuan. Ating pami patutunga ita, yapin, impami patutu, na Jesus, iyay kekatan talapangapos. Nung nantala po rin sa lilita mo, manwala ta naman eh. Jesus, yan talapangabos tamo, Jesus, yamong bukod mangabos kay katamo. Pero yung kutang, makanano tam patutuan ini. Malyari tam patutuan, kapamila tanin kay katamong pamaging testigo ng Kristo. Nakapamilatan tamo, pakitaking yato, metong yamo yung talapangabos, yapin ni Kristo. Metong yamoy malyari tamong pagnasan ng bidala kay katamo kitang biye ay mapupupos. Pero po malalagwain ni. Lalong-lalo na kay katamo masikan itang isipan tamo na sabihan na rin aliwa. Po tangakakit mo rin gusto pero may kailangan ka pa. Ulim po tanong gawan mo ini nasabihan na rin aliwa. Talaga kayang nasabyan na rin aliwa o ating kamong buring masira kimbe mo. At po ang ating kang buring masira kimbe mo, masakit ing pamagpayo. Masakit. Po pong mangumpil ko, sasabihan ko ka rin anak, ing muna tanggawan kanyang po tang manta kayo, di nanda kayong krus, tanda, tanda ng pamananggap yung spirito. At imburi na sabihan niya ako, patay kang bata ka. Mate. Mate ka ketang eusto. Mate ka ketang makasariling pamibiyebye. O yan ang adwan tamong pamagpayo. Pero, po malalagwa. Uling masigang kay katamo, self-preservation. We want to preserve ourselves. Nyasat, makanya nintindam taking ebanghelyo, Mete Jesus, may lakwan na rin disipulos ng gewara, kitmuan laking takot. May takutan la. Bakit? Uling nung ining gewara, king karelang maestro, yan mo naman, inggawan na karela. Yan sinalikot lang. At ang gawa ng Jesus, kitang karelang takot ay ita, detang anala, at pigkalub na yung Espiritu karela. Na sinabi ng Jesus karela, kung may tatakutan nga na, ko tatakot, uling isipan yung malyaring panasakitan na kayo, malyari yan nga na? No. No. Bala mo ken mo namang kumpil. O tapong kay ba may lang kirusan deng anak kami makumpil, kay ba tintutukiming gawan tampalingan bila. Naimbo rin sabihin ta, magpakatatag na ka. Uling bisa kang miwang, iskang Kristo kapamilya taning Espiritu, magpakatatag na ka. Uling indalana ng Kristo, yan naman indalanan tam. Metong yung sigurong itulid tamo ini, kaya katampan lalawe, kaya apong gino. Itang maling pamangilala kaya apong gino. Yan pinitang sabyan tamo ka rin aliwa. Yung apong gino, sabyan ay katatakot. Yung isipan mong makatakot ayan, malyari yan. Napaborin malyari ni ngapong gino yan. Totoo po ita? Yung ngapong ginong makanyan,
nakatamo turong magbayo. Anyway, bala mo po tang ating kang problema kimbi, datang imam. Ne? Lako na itang challenge. Nino yung Diyos ay papakilala ng Kristo kay katam. Akita mo yung sangkano ba't tinubod niya yung Espiritu. Nino yung Diyos ay papakilala ng Kristo kay katamo. Metong yan Diyos na nasasabihan kay katamo, ko tatakot. Impitatakutan yung yan, malyari yan. Maganap yan. Pero, that is not the last word in your life. May pitatakutan yan, nandiyan malyari, because that is not the last word in your life. There will be renewal, there will be resurrection. O yan po yung Diyos tamo. Yan ang ating kang pitatakutan, sige, isipan mo na itampe ka mga katakot. It may happen. Pero that is not the last thing in your life. Nakasakit po ng kaya na susulong kimbye, uli na nintakot tamo, gewa taneng permanente. Ngayon nakasusulong. E po? Yapin ka rin pusa nga ra, patse may pali, yung pusa, yung mapalin danom, nandiyan at siyanan meng marimlan danom, tatakot na eh. Uling itim kayong palalawi. Denin takot tamo, kailan maging sumbagal ng Espiritu, yung kayang tabi tamo. Yes, we cannot do it by ourselves. Wag yung magdili-dili. Nyasat, kailangan tayong Espiritu. Mong kilalanan nung naning mayap, kailangan tayong Espiritu. Dinanda ko pong halimbawa. Mag-apply ang anak mo. Mag-apply ang obra. Okay? Kay ba't magdala yung meto nga boting alak. Bang kanita biene kitang man-interview. Okay po ita? Nang palagay. Masanting ita? Mayap yun ito, mami kang alak. Huling paborito na yung alak, balitan mo, ining man-interview. Mayap ya po ita? Mayap? Makanyang pong magumpisa yung corruption. Mag-apply ka rin. Nung matanggap ka, okay. But you do not buy the acceptance of the interviewer. Meto pong eko akalingwan, anyang misa na meeting me, ikaming obispo some years ago, at yung pong meto nga migsalita kay kami, malati ang babae. Gurata tanda na niya pa yung lagyo na Heidi Mendoza. Hindi pong Heidi Mendoza ngayon metong yamong nga makain kilala. Pero, at niya pong gewa, mig-audit siya kay metong government organization. At linto na karagul in corruption. May gulo yung biyena. Ulin da kala threats. Pero andyang da kala threats, sinulungan na. May sasabi lang may asawa po yung pamilya na. Importante nga na, I am here as an accountant at yung kuntela karan. Kuntela karan ko yung maging mayap at maging patutuna akong Kristo. Baliw po yung gewa na, anyang mag-share kay kami, gewa re pang kay, maging head na ning ko yata kanita. National. Yung kaya maging prinsipyo, sinabi na karing, gana-gana, karin tao, kabang makalukluk ko, kayo ko diri ng regalo. At nundinan nyo ko man, bukla kulareta po tangala na ako kayong gobyerno. That's tough. Makanya nin pa magbayo kaya katam. Dakal ka kapate, dakal ay makaintindi kaya ka. Because once na kilala may Kristo at talakaran may Kristo, yung sawp na ng Espiritu, life will never be the same again. Di natangi Kristo, and then na niyang makuya, nang sinabi na ng yato, business as usual lang nga. No. Dakala ring may nga mati. Dakala ring may nasakit at pasakitan da hanggang ini, uli na ng pamipatutura kang Kristo. Life will never be the same again. Why? Uling the process of ongoing renewal, the process of conversion continues. And this can only happen with the aid and assistance
of the Holy Spirit. Pada pong muli kayo, tanda na niya in tono na niningkin tatamong pakibat kindalit. Ginoo, itubod may Ginoo, ingke kang Espiritu, at ibayo may ing lupa ng yato. Dagdagya po kanita, magumpisa ka na ako. Magumpisa ka na ako. In taong bisang magbayo, makabuklat siya puso, king Espiritu. Pero kung masisira do, hulingin Diyos tamo kapilan man sumawa kay katamo. Tandaan tayo San Agustin. Kanya pong magumpisahin kayang conversion, magkakilala ni Kristo, manalangin niya at niya nga doon ng grasya. Kasi po, San Agustin, niyang bayan makonverti, ito niya pang kayabe babae yan, at niyang anak. So, yung kayang luho, yung kayang pamibiyebe, worldly, niya pinanyang mga diya, kaya nga pong Ginoo. Nga na makanyan, Ginoo nga na, pagkaluban mo ko sanang malinis sa puso, pero panginihan. Ginoo, pagkaluban mo ko sanang malinis sa puso, pero pangini. May gisanto ya po. May nayayay nga pong Ginoo kaya. So, pada pong mga dita mo, papalyaring Ginoo, sopan mo ko, bang kanita, alakwang kuning number 2. Pero pangini. Akapanaya na yaman nga pong Ginoo. Pero po pakalambat. Ulim po may expire na ko kabukasan. Pasahot tamo king Espiritu. Uli nga lata nga gawa nung nakataso pa ng Espiritu. Yamong makibalo nung naning mayap. At yamong malyaring munyesi kanan kay katamo, bangawang mayap. Akita mo po saning kay katampanga Katoliko at Kristiyano, mo kitang kagagawang marok. Uling nung kagagawang marok, at nakamanggagawang mayap at katutuan, o tatyo ka pakitiking yato. Inaus na katali nga pong Ginoo, mo yung dumayo king marok, doon ay maging patutu king katutuan. At atin yan lagyo yung katutuan, Yeso Kristo. At intang kasaw, yapin yung pagkalob ng Espiritu. Pangadiyo po, pangadiyo laryapon Jason, ang poyapon Gian. Banking kaya pa, kaya beming maglakbing kay kayo, mapakimiya mo naman na makananyang manigobra yung Espiritu. Amen. Alakantano po. Sasalpantaya ko king Diyos si pamayupayan toto, linalang king panuat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong at inutang, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, bibait kang Santa Mariang Virgen, linasa lalang upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldon sinubliang mebye, pepaitas siya banwang makalukluk, wananin Diyos ikpang mayupayan tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti, baan mo kum ka rin mabiyang pon menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye halananga. Amen. Kalukurang kapatan, madalangin tamo ban king aldoiti, ti paying Espiritu, para king metong abayong Pentecoste, king mabilog Santa Iglesia, at king yato. At nga tang madalangin, itugtugme kay kami, kay kang Espiritu, o Ginoo. Itugtugme kay kami, ingke kang Espiritu, o Ginoo. King Yato at King Iglesia ning kaya kaming panahon ang magdulap kapanayan at meto nga pamibiyebye king paintungol. Itugtugme kay kami, ingke kang Espiritu, o Ginoo. Karing bansaning dano patgero ang magdulap tula at saya. Itugtugme, ingke kami, ingke kang Espiritu, o Ginoo. Kaya kami ngang makatipon keti king lagyo ning Ginoo anting katawan ng Kristo para king biyena ning Yato. Itugtugme kay kami, ingke kang Espiritu, o Ginoo.
Karing hanggang taong magdulap metong abutil ning katutuan, busal ning lulam at kagutkutan. Itugtugme ke kami, ingke kang Espiritu, o Ginoo. Kaya kami ngang atsyuketing makiramdam king amano, ban pabustan neng sunlag ing sulo ng Kristo king kabengyan na ningyato. Itugtugme ke kami, ingke kang Espiritu, o Ginoo. Karing pamuntok ning Santa Iglesia at ningyato, ating tungkol mantabe karing tao. Itugtugme ke kami, ingke kang Espiritu, o Ginoo. Kaya kaming mapakumbaba mong balayan, aalang apag maragul, gawan mo king katawan ng Kristo, amisan metong kingyato. Itugtugme ke kami, ingke kang Espiritu, o Ginoo. Karing taong daralan kasakitan, ban maging katawan ng Kristo, hangga king kapupusan ningyato. Itugtugme ke kami, ingke kang Espiritu, o Ginoo. Kaya kami ngang makatipon king panalangin, ban makapabalking bayong pamaglalang. Itugtugme ke kami, ingke kang Espiritu, o Ginoo. O Diyos sa Ginome, pabustan mong pisan metong anak kami ng kang Espiritu bilang katawan ng kang anak. At ibili me karing labi me at puso, ingamanon ng kapurian at kapasalamatan keka. Ikan Diyos me, manggaman kingalangag ka. Amen. Espiritu,
Kalugurang kapatid, manalangin kayo, kanitin kay kayo at kakundawan, matanggapara pa ng Diyos, ipangmayupayang tuto. Tanggapan saning ginuitin daon, karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Huwag paming makilalang, tayra na kami sana king sablang katutuan, nimpengako mong Espiritu, ban, ibulalag na kay kami, ing kabilugan ng kabaldugan, niting sakripisyo. Pagkalugmiti, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu, manatili kay At kay ka antimurin, yat na ilarem pusoy. makayat nano king ginong. Pasalamatan tayong Ginu at Diyos nam. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan na kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos nga langanga at lubos mayupaya. Kingaldo iti, tinubod maying banal na Espiritu, karing pinili mong maging kekang anak. Kapamilatan ng pamakirakera, king biyan ng bugtong mong anak. Inya, delami king kayang kaganapan, king misteryo ng kaming kaligtasan. Kingaldo iti, pagmasusyan niya, indakila ng mula ng kayang banal na Iglesia. Inyang banal na Espiritu, pipabalo na karing sablang balayan, imbukod mong tunay Diyos. Alilanganing iba't karing dakal lang salita ring tao, ing meto nga siwala, bami pa siyang king meto nga kasalpantayanan. Ing tulan ng pamadjubling baby, babayo na ing meto yato. Kabang kambering sablang koro ng anghel karing banwa, daralit ming kay kanligaya. Lad makiabi kami, kingalantok ng dang pamamaya kapurian keka, at namingan kakanta. Banalaming igpa, karapat dapat na kang purian ng meto yato, uling kay pamilya taning kay kang anak, Yesu Kristong Ginumi, at king upayan ng banal na Espiritu, diriran mong biye at kabanalan ng sabla. Alakan to ka ng mamawas king kay kang balayan. Ban maribat king kaya slag na lingaldo, ang gana king kayalbog na, indalese daon biyang pangya bilang kapanyamban king lagyo. Igpa, pagkamuha mo mi, impabanalan mo lang king Espiritu mereteng ay na daralamit daraon kaya. Ban magawalang katawan, ampong daya, ng kaya kang anak, Yesu Kristong Ginumi, ang minutos kaya kami, king pagmasusyan miya iting misteryos. Kanitang benging mi pagtaksila niya, kinwani yung tinapi, pasalamatan na kat pinuri, piraso na at binyan ka rin kayong disipulo at ngana. Tangkapan niya iti, ikayungan at kananyay. Iting ka na akong katawan, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay batan ng apunan, kinwani ang kalis. Pasibahay na kami pasalamatan at pinuri, at binyanin kayang ingkalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti.
itingkalis ng kanakundaya, indaya ng payo at alangang tipan. Ami po para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapikaganakan kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Espiritu ng Panginoon, Hallelujah. Espiritu ng Panginoon, Hallelujah. Espiritu ng Panginoon, Ikpa, kaganakan ming kamatayan na nagkakang anak, kami ang abos kay kami. Ang kayong maligayang pamanyubling mirbi at yung pamaitas na banwa. Kabampanayan mi, yung panyatang ng pasipayo. Nya darawin mi kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Balikdan mi ngayayin ng kayang Santa Iglesia. At lawan may daon king sarili na. Pauli ng kamatayan na ikwa na kami ng sinot keha. Pagkala mo sana, king ikamingan mi sulu-sulu king kayang katawan at daya, mikatmon kami king kayang banal na Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong mga langanggang daon keka at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal. Muna kambe ng Maria Kapilanman Virhen induning Diyos. Kambe ng San Jose ng Esposo na. Kambe ring nuwan mong apostol at maligayang martires. Kambe ng Santiago at ting sablang banal. Paulining pamamilat anda. Manalig kaming mirinan kaso panalang patan at kingarapan mo. Ipaitisa na ngayon ng pangasot mikeka. Mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasik nangan may kasalpantayanan at lugoding kay kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe kay tiking yato. Kambening kay kang talasuyo Papa Francisco, ingke kaming Arsobispo Florentino, ding sablang obispo, pari ang pondiakono, ating mabilog mong balayan na inatbus ning kay kang anak. Ipapakiramdaman mong mit mong pakaluling panalangin na niting familyang pinulong mong marapke ka. Lunusan mo mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasaot. Ganakan mula naman ding kapatad ming mayangon na biye, ading sablang kaya kami matulat me muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian. Anong nuke manaya magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilata ng Kristong ginumi aking uli na, pagkalumuking yato ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya, ikpang mayupayan tuto, kagum ng banal na Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggamang kingalanganga. Kimit mong lugod at kapasalamatan, maus na mong inig king kakatang kaliguran na igpa, at nga tamuin madalangin.
Ikabos mo kami o ginoong kay sablang maro. Malukot mong pagkalubing kapayapan ng king panahon may. Bangking kasopan ng kay kang pakalulo. Parati kami may kabos king kasalanan. At miligtas kami king sablang kalikalikan. Kapang manenaya kami ng maligayang kapanaligan, kimpanyatang na Yesu Kristo kay kaming talapangabos. Huling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligayang manggaman, king alananga. O kinume Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo. Ing kapayapan ko, wapye ko kay kayo. E mo sana babalikdan ni kay kaming kasalanan. Nadalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ika mo ibiyat magari, manggaman ng king alangang ka. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, parati sanang manatili kay kayo nga. At kay ka antimurin. At wala tapo ng ipakit na may kakametong tamo king kapayapan ng Kristo. Payapan po kay kayo. Yung kordero ng Diyos, yung malalako king kasalanan ng yato. Wala ring mayawis king apunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kay ka. Dapat ikisme nga mano mo, kumayap na ako.
Tanggapaning Espiritong banal ding patawaran niyo, ipatawaran na. Dingaliyo, alila. Shalom, shalom, kapayapaan yang babiek ko. Shalom, 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 shalom. Manalangin damo. Wayag paming malugod, mananunasan ng impamanga natinggap mi, kaniting Eucharistia, so panay nga lang ang gaming pangyatbus. O panatilan mo kaming karimpuso mi, ingsikanan at presensya ni kang Espiritu, at kambilan mula rin kalam, api kalub mo, king kang Iglesia. Idadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukta po saglit. Kaniti pong katlong Domingo ning Mayo, tintamo pong special collection para king World Communication Sunday Collection for Media Ministry. 20% marimit po king Catholic Bishops Conference of the Philippines. 80% marimit po king Archdiocese. At para po king Opus Sancti Petri or Work of Saint Peter the Apostle for the formation of priests and religious for missionary works. 100% po marimit po king Catholic Bishops Conference of the Philippines. At available na rin po rin kay katamo pong Santiago Apostol Family Endowment boxes or safe boxes. King kay katamo pong parish office po tapong alas 8 mamuklatya. At malyari yun nala naman pong i-offer din kay kayo pong family boxes. At isubli dala po rin kay kayong CPCs. Pasibayo po, rin kapupuntalanda po rin ng Pondong Malikom Kenny, church repairs, para po king service for the poor and scholarship programs, 35%, church repairs and maintenance, 25%, catechism program, 20%, vocation promotion, 15%, at youth formation, 10%. At 10% na po rin total proceeds, iba't po king barangay, anong no ka rin kayo makabilang, mibye pong pondo para po ka rin kayo pong bisitas. Dakal pong salamat kaya kayungan. Talakad ta pong ngeni at abe-abe taya pong parangalan, ingke katamong Indong Virhen Maria. Final blessing bayan. Ito po mag-offer pong sampaga, lumapit na.
ginumantabi kay kayo. at kay kaante mo rin. At yung maipangin ng Diyos, bendisyon na nakikan. Pa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Iting misa, daon tani, kumita ng ini, at isundo tamong pasawap kimbanal na Espiritu. Salamat kin Diyos. Espiritu din tangiya, Alleluia. Espiritu din